niguo gutigirira arimi a iria kaunti-ini ya Murang'a nimona umithio urimi-ini wao. Gavana wa kaunti ino Irungu Kang'ata atongoririe gikundi kia arimi iganda-ini itiganite kaunti-ini ya Meru muoroto ari guthoma njira njeru ingirehe umithio makiria urimi-ini uyu. Turehe icera riega muno ria githomo ria twotithia kumenya maundu maingi maria matumite Meru Dairy ikorwo imwe reka wega muno thiini wa bururi wa Kenya. Tumite Murang'a twita arimi a Murang'a tukite na union cia arimi na tugacokeria ngatho Meru Dairy tondu irehaga arimi ciringi 50 iria rita imwe. Ngwiciria niyo bei iria iguru muno bururi-ini. Kumwe gwa kuria gikundi giki gicerire ni kiganda kia Nyakine hamwe na Dairy ya Meru. Mwikariri giti wa Dairy ya Murang'a Edmund Mwiruri agitariria moguni maria maumanite na icera riri. Nyewe ngucokeria ngatho ngavana nontu bwa kwenda gutonya macinani wenda kumenya murimi wa iria ni atendaga. Ni tuona kwi maundu maingi twathoma maria tuguthii kurutithia wira na mbere nigetha maundu macio mothe mahote guteithiriria murimi witu ahote kwamukira mbeca nyingi. Amwe atongoria sekta-ini ya urimi uyu no mataririe bata wa kwagirithia urimi uyu na oho bata wa kuhuthira mbegu cigathikirwo thairira. Arimi bonthe ba Kenya ni bena thina imwe kwa uja ngavana riria kwaria na ngavana wengine kana ngavana babu bangi ibageria kuona uria bombo support urimi bu eria. Gukiri uguo Kang'ata niuritie arimi a Murang'a kuhemberia thabari cia gukurania kimeciria akiuga kaunti ya Meru irihaga arimi ciringi 52 o rita akiranira kunyitirira arimi a Murang'a makinye gikiro giki. Tende na ithui tuthome kwiragwo mwana utaceraga kwene eiraga no mamu wao rugaga wega koguo ri he bata mundu agacera akona kaundu keru nigetha nako tungitwara Murang'a tutirike andu a Murang'a toria Meru union ikite. Ngiribotera Kameme TV ritwa riakwa ni Mubi Wachege.